Moje ime je Vladimir Senić i vlasnik sam kompanije Svelatron D.O. iz Subotice. Kompanija je osnovana 2011. godine i zapošljava 30 radnika. Pretežna delatnost kompanije je trgovina ambalažom za pakovanje. Pored ambalaže za pakovanje, bavimo se i trgovinom farbama, bojama, lakovima u 2 maloprodaje u opštini u Senti. U cilju diverzifikacije poslovanja, od 2018. godine počinjemo da se bavimo i proizvodnjom fleksibilne štampane ambalaže u proizvodnji u pogonu u Molu u kojoj se trenutno nalazimo. Plan nam je da u narednom periodu obezbedimo postepeni rast svih grana biznisa uz optimalizaciju i blagovremenu korekciju troškova ugradnjom solarne elektrane. U toku 2022. godine smo doneli odluku da sa firmom Energize izgradimo fotonaponsku elektranu preko koje bi postepeno ostvarivali ciljeve zacrtane planom razvoja. Usled globalne energetske krize, uz najavljen rast cena električne energije, smatramo da smo odluku o ugradnji solarne elektrane, kao i izbora Energize za partnera u ovom delu poslovanja, izabrali blagovremeno. Za reference Energize smo čuli preko pozitivnih preporuka kompanija koji su naši komitenti, a koji su izgradnju solarnih elektrana odradili ranije, te bih ovom prilikom želeli da poručimo svim firmama da bi očuvanje životne sredine, smanjenje emisije ugljen dioksida, kao i konstantnom optimalizacijom troškova proizvodnje, trebalo poslovati u budućnosti.